حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو دی درور. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو دی درور. قرآن نبشتا اخلاق تاریخ، قرآن نبشتا اخلاق تاریخ، چاہے اخلاق و شان تی اللہ اکبر، توت کے شدت کفر و شرک تہاری، جہاں بیت کو ایمان شامہ منور. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو دی درور. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو دی درور. تو گونے چطور فاتبت یک دمانا، تو گونے چطور فاتبت یک دمانا، انہیں احد خندق و بدر و خیبر، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ یعقوب و یوسف، مجال نہیں کہ اکی بی بی تی برابر. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. ہمارا استگاریں کے زیرات سو جان، ہمارا استگاریں کے زیرنت سو جان، اگاریں کی تی کش کو راہ بی بی در ترپت آسمانا، دائیں ماوے سار دائیں روچ جندر طرف گاشت و چکر. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. ہزاران درود و سلام باتی واسطہ، ہزاران درود و سلام باتی واسطہ، تی اولاد و اصحاب و یاران سراسر، گناہ چبارے محمد نکت غم، اگاں تی شفاعت بیت میں مقدر. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. حبیب خدا شاف روز معاشر، خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. تو گونے چطور فاتبت یک دمانا، تو گونے چطور فاتبت یک دمانا، انہیں احد خندق و بدر و خیبر، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ نہ یعقوب و یوسف، مجال نہیں کہ اکی بی بی تی برابر. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. حبیب خدا شاف روز معاشر، نبی تگ نبی تی مثالو تی درور. ہمارا استگاریں کے زیرات سو جان، ہمارا استگاریں کے زیرنت سو جان، اگاریں کی تی کش کو راہ بی بی در
ترپنتا آسمانا دہیں ماں سار دہیں روچ